Nang klan ke parti UDP na so yung konstituensi na bawan penyeso kinong Krisyan na ke parti PDF na rangsken area. Hakani kesngilap yang bura mikini kinong Krisyan do uba HDR lingdo badairu kertong banyakuni kani ke election hausnem arhajar pulai. Layo ke jingkran na upin syai bor nongrang uwe ni kinong Krisyan ke PDF hakisnem balalet. Balikan dulu deh soalnya. Dalam poin tadi baru ya benih bak parti kongres kami langsung parti kapa ide man ay diksanya kadai ke parti riulum lajong kapega sengtrairi kata kadai ke UDP barhadin balairan nah yes sepenting selain kan kendo ini he jadi UDP ente kiru gaya stunapa naman nakaliang juga UDP ro kiburo menga ko uwe na unong yalam bah kamat jabal state nilai kenduk kam barobor ngia burong gue ngia rap gue kumo paling irrespective of political affiliation wala nang ibadai kaju ke partiru henry ngia rap pat iburong gue dementa pada apa ya ndai taban omba ngi burong nama irrespective of political affiliation henry menta pada ngia long haju. Te ngaso no kajingwan pandung mani ya kaneka parti UDP kaneka porba nilai perkat nilai don meeting hai ngenyele kalau kajingnya mencurlang merokok nilai tai sani bah akan no ke parti pemilih sno tidak nukang yang ini sudah parti sno beriu sno beriu deh mas sno beriu terus sno ngaputi Dom siano tangin sno. Kami don temai no daling sno man. Kam orang ba. Itu kam temai di daling mai. Kok yang mencurlang tate ngil yang mencurlang itu tai. Mo. Te along mo ba om tu ka juk jam tiki mar ba yang kamon persai bodon temai. Ngil kamon ni ka bodon temai. Te ikai bakane ka jingwan ya sno jumi kanong kacingkar kunam tak parti UDP kalau ini trai porba pengina penang berkelai layarai daga cukusur pengin election desa ke parti UDP hal tinggalam jong mahedon dekhdiat nam tajunga hi sibat ngadi bro di persia kongres hai persia perbori mahe man lag election num jukersan persia bet ngaldi pedel no yetri ratma nam tagi UDP kinorang sken profeti itu non soyo guru labun hibe itu Pangilom di persia kongres ha pamahe dot lai si persia lenter andre wala ngilong nang persia pede gidon pede kaji e pamentaga singi gidon kata ka mensen pengino sene nama bagai beliau pala rangpa